Rojdatê navîn bo sistemê kapitalîst modern te çi asteng tehlike çedibi lazım e pêşê ve bigirtana. İşte tehlike astenga ki reber apo çedikiri ditin bu ve çava pêşê ve bigirin ew esas war girtin. Ki bikanin rojdatê navîn gor sistemê kapitalîst modern te rexistin bikin. Ki berjewendiyê xwe li vê mintiqa bi ser bixin. Eger rojdatê navîn destxwe nexin, nikanin hegemoniyê xwe dunyayê pêşbixin îlan bikin. Bu ve gelek giring bû. Astenga tehlike mezin bok reber abo çedikir çare dikî derede ditin ki kompoyekî nav netewî pêş bixin ki reber abo bê tesîr bikin. Dîsa vegeriyan çîrokên PKK'ê salane komploa navnetewî ji 9 Oktoberê bigire û heta em di bazê sebatê de em bigêjin bazê sebatê em ê gêj bin. Û ja medya PKK wê zir û zir û zir û vir û çir û vir û zir û zir wê bêje û çîrokê wê naqedin û komploa navnetewî û serokatî komplo têk bir. Têk çû û piştî demekî komploa navnetewî berdewam e. û Cemîl Bayîkê derkeve wek vedît dinya, alem, ekonomî, hegemoniya de kapîtalîzma modernîte çênedibû serokatî asteng bû li pêşiya wê ji bo çareserîkî ji hegemoniya xwe bibînin berê xwe bidin rojhilata navîn û di rojhilata navîn hakimiyeta xwe li dinyayê de çê bikin lê serok asteng bû û komplokî li hemberî serok çêkirin û şer yanî ê astenga stratejî li hemberî kapîtalîzma modernîte rêxistina PKK û serokê wê newewî bû bi Rês Ebdallah Öcalan. Yani ena zarokekî were û li Cemîl Bayî guhdar bû. Yani wê bi rehetî jê dibêje yew tulkur e, serokê telkur e, kîha îştiheyî ye, kapîtalîsta modernîte yani Çîn net hesabê wê de yê, Sovyet net hesabê wê de yê, dinya net hesabê de yê, serokê te yê newewî rêxistina te ya PKK hesabê wê de yê. Ji we ditirse. Ne yani problem ne di Cemîl Bayî de. Problem kesên bêhiş û cehelê ku ji Cemîl Bayî guhdar dikin û jê bawer dikin. Heta sibê êvan derew merewê hanê bêjin serokatiya me û komploa navnetewî û çima komploa navnetewî û ja tiştên wilo nizam yani evana bi rastî tîmarxane biwan lazim e. Hemû tîmarxaneyekî wilo yani pir xwe ecibandine. Ji wan hene derdê dinyayê tune, kulekî dinyayê tune, problemê dinyayê tune tenê rêxistina PKK û serokê PKK û fikr û analîzê şiroveyê serokê PKK xeterî û metirsîkî ewlo direelin. Amerîka emerî qewnato ji fikrê serokatiyê wilo direelin dibêjin ji bo xwedê hewara xwedê yani xeteriya apo li ser kapîtalîsta modernîte û li ser civaka burjwazî û emperyalîst xeteriya apo bêtir ji xeteriya Sovyetê. Tiştekî wilo ecêb, xwar û mar û geleva jî nakeve aqila, nakeve tiştekî. û ja hinek bêhiş û nezan jî hene wê qebûl bikin. Bêjin serê xwe bihejînin rast e ez gelek kesa nas dikim yani.
کوی رابن وان چیروک میروک هانه وان دروی هانه وان خواب باندنه هانه قبول بکن و راست وک راستی قبول بکن جی ولكي ولو اوشي ريكلام بكن الميديا فكي بنرن سروكاتي دماكو شامي دركت رجلات نافين الشركي مزن باراست اف شرك نها چه دبه ويش هاغي سروكاتي بريارا خو بنظام چي خو باراست همو دروها تشتكي آبو شروبين آبو راست تنه آبو دما ده سالا نوتي نوتو يكي دم بريشي بحث كري ده سرخابون جيد هي ده بيت سالا 10,000 ده امي كردستانا كي سربخو آزاد شي بكن نبو 10,000 نوتو نه شو دركت سوري او قوتان رجيما حافظت او قوتان دركت هات روماي حمو كستي بيراوان وان اخفتني آبو امج انقره هاتن کردستان امبون پارتی ما پکیکه چی کرده هفته و 80 امج کردستانی هاتن روجلاتا ناوین حبیزا رژیم سوری ها روجلاتا ناوین ندگوت حبیزا بعضی امبون ارتش امبون پشتر ام روجلاتا ناوین ام هاتن اوروبا امی ببن دولت و آبوها دناف ده كوانا ده هاد گرتون هاد امرالی ده دولت جی چو او ارتش رزگاری اگل کردستان بو های زین پاراستن اگل و حقیقه جو کردستان سربخو و آزاد خطیب دجله و حقیقه دوی ما کردستان و دولت سربخو آبید چوپی و شر وی آلا خوشک و پیروز دکن و شر کردستان فدره دکن و شر بیر و بوچون نتوایی دکن دی بینشتکی کونه پرسته چی آپو ولو راست هي يو أنا هنا جميل بايك صاغر يعني جميل بايك شو فديناك دما آپو جد تركي هات سوري ده حفتي ونهاده هاي جميل بايك جيتنبو هاي كوميتايا نافنديا بككي يك جي هاي وان جهاتنا جربا آپو تنبو چه خطری سر آپو هبوه چاغه از بحثا هاوینا هفته و نهادک بری داربه ایلول بزیدتری سالکی آپو هات بن خطه هات کوبانه بشتی چو شامه و جه کومیتان آوندی جه حواله خواه ای ریخسنیر نگوت بو اول کر قومیه سروکی ریخسنکی بی ریخسنا خواه بی پارتیا خواه بی کومیتان آوندی تشتکی بسری خواه بکه رای جو خواه و جنا خواه هر بن خطه پشت رجاتی کلی و کنتاکت بر ریخسنیر چه بکو وان بده قبول کرن چی نه چی والله آپو به شروفه خواه به مجیه خواه عقل خواه ای قراسه و دوربینی خواه آکو پاشروجی دبینه کوی ضربه و انقلاب چه ببه تنبؤ بو لجمعیه بو يعني گمانی نوی یانجی شروفه نوی دیگه هاشت انجامه که وی ضربه که عسکری چه ببه لو ما هات بنخطه نش برخواهات بنخطه يعني اشتكي باشا آپو چما تنبؤ نكر بگرتنا خواه چما تنبؤ نكر بوان گوهرتنی دندری رخصنه ده دوان گوهرتنی تنید مسئله ضربه عسکری ما بو آپو يعني شروعي وي اناليزي وي دوگوتا بي ضربه عسكري چه باشه يعني اوه كوميتان آونديا PKK وي چاقين هاكي جوان ساغه جميل بايك ساغه دوران كالكان ساغه و هر دوشيل درواي حبسي بو نهاتون گرتن مصطفى قرسو هاتو بو گرتن رضا آلتون هاتو بو گرتن ليو اويدن نگرتي بون چاوار ريخستنكي راب جوالاتكي وراتكي سروكي في ريخصنا هانج ريخصنا خور نبيج في سازية هانير نبيج بمنطقة
شخصي تبقر منطقك فردي تبقر نه منطقك ريخستني الغوري برنسيبن ريخستني ويشاغي كوميتيا نابنديا بگكي ده هفته ونهاده گرك حلوست لهمبري آبو درخستانا بريار لهمبري وي درخستانا ويتي خستانا لبرسينه چوا تبي ريخستني تچوا بي ريخستني تشولاتك يدن ترافيا جبر چه مانا ريخستنه مانا سازيه تشتا كولو چه نبو تشتا كولو بشتي آبو هاد گرتنجي وف تشتي اكو قوت ديسا ريخستن تهلوست وف جميل بايك تهلوست لهمبري وي نستن تفليكو آبو دقلك مجاراده اف جميل بايك بيس كريوكي كيزككي ده هفيدينا آبو به روجناموان فرنسي كريس كوتشيرا للروماي آبو لسر جميل بايك دبيجه فردي وشخو حز وبسري خو تف دقره وقالك كادروي ما كشتيه بكل ما بقره ودو جارة دفش ريخسني بردايه بكل ريخسني بقره آبو حسابش جميل بايك خوازه لي جميل بايك نابينه و اهلیت آهانه و قابلیت آهانه دو خود نابینه ريخسن بتوایی ورن حساب جابو بخوازن جروجا کو ج ترکی بازدا ج ترکی رویا بيكو جوي ريخسن آهانه ربيج و جا آنا جميل بايق در دكوه دبيجه كومبلو ناف نتوي و كابيتاليستا مودرنيته و ج سروكيوي نووي دترسيا و قمپلیکی ویرا کرن او قمپلو ناو نتوی چمال همبری تناکن ما واتش تشوبا سروکی خوی نووی بردوام دکه چما او قمپلو ناو نتوی او 24 سالن تشتک بتنبیه نبتنب دوران قالکان دمدي هما قمپلیکی الهمبری تجي چه بگوان جبو کجا ما بحثا يعني قونا غاد ومين قمپلو ناو نتوی يو عيبه بچه كلو هما نفر بچه ولو منطق وأوبجكتيف وبعقل كاجا تشكيل دبيجي والاي